Hillary Clinton. Ako ste se pitali kako to čudno ispade ova baba ima u javnosti, onda je ovo pravi video za vas. Radi se o tome da je gospođa vanzemaljac kategorije reptil. Na to nam ukazuje nepobitni dokaz broj 1, gdje jasno vidimo da gospođa Clinton izbacuje nešto iz sebe u čašu sa vodom. Zapitao sam se ko je ovo kurac. Međutim, ako uzmemo opet da se vanzemaljci kao visoko inteligentna bića ne razmnožavaju mitohondrijskom delom, možemo zaključiti da je upravo izlegla dva jaja ili rodila dve vanzemaljske životne forme, jer Šlajmara nije ovakvog agregatnog stanja. Ova situacija me podsjeća na scenu iz Zmajeve kugle kada kralj Piccolo rađa svog novog potomka. Zatim imamo nekoliko videa gdje je došla u dodir sa svojim reptilskim jajom i greškom pokazala svoje prave oči. U sljedećoj situaciji imamo rupu na njenom jeziku. Kod reptila kao što su zmije, ta rupa se zove glotis i služi reptilu da diše dok guta veliki plen. Ostatak povežite sami. Onda imamo mailove u kojima se govori o ratu u svemiru, u koje je također Hillary umešana. A da, njen muž Bill. Ako ste mislili da on ovako izgleda u starosti, grdno se varate. U pitanju je Hillarin vanzemaljski libido sa kojim on očigledno ne uspeva da izađe na kraj. Pošto sam gledao video o tome kako Simpsonovi predviđaju događaje kao što je Trumpova pobjeda, pogledajmo onda epizodu o političarima reptilima. Epizoda u kojoj vanzemaljci otimaju Billa Clintona i nekog papka Boba, preuzimaju njihove forme i na kraju vanzemaljska civilizacija zavlada svet. Ovo odmah asocira na Dosije X, gdje vlada pomaže vanzemaljcima da kolonizuju zemlju, a ako se u filmovi, kako kažu, priprema za budućnost, crno nam se piše. Inače, većina kultura spominje reptile kao što je i Biblija, u kojoj je zmija, mami Adama i Evu, da pojedu jabuku. Također mnogo drevnih skulptura i ilustracija kao što su ove, koje datiraju iz doba Ubajda. Nova teorija pokazuje da smo evoluirali od reptila, što govori da imamo reptilski odsek u mozgu koji je odgovoran za nasilje, dominaciju i teritorijalnost. Tako da kod političara to može biti više izraženo, što bi objasnilo zašto je bilo toliko ratova u prošlosti. Osim ako jednostavno nisu reptili vanzemaljci. A i šalje nam skrivene slike u dolarima, se zna ko su glavne baje na zemlji. I tu imamo još jedan super tajni video iz 1964. godine gdje intervjuiše vanzemaljca koji tvrdi da je zemljanin iz budućnosti koji je evoluirao i čovekov reptila, ali o tome ćemo drugi put. Nema na čemu za ovaj prosvetljujući video, a mi se vidimo kad se novi vanzemaljac kandiduje za predsjednika.